Atumia yeri magomeirwo ni ruo rwa kuohoka thibitari-ini nene ya Murang'a. Turero tumarute haha tumatware pimu kandi na tutire mbeca riu na nduri mbeca ri ugwika atia ituikare haha murwaru ahero mwana hogo tumarehe guku thiini matire na wa kumatangikira kuona marigitari thibitari-ini yo ni maigite miro yao thi amwe mateithikire o haha thutha wa kugiika kwa ihinda guaga ingi muno na ni ateithika na Ngai akimuteithwo monene katia ni akiheo na kwa thibitari-ini nene ya Nanyuki makufuri nimo maratunga Aruaru kuonania gutiri utungata urathie na mbere ti ndurathie na mbere riu tuikarite haha twetereire tuoneka ni magucenjia family imwe no guteta irateta ikiuga ithe wao arakuire hwae na nginyagia riu matire marona mundu ungimatwarira mwiri ucio moshari horeirwo thimu nderwa nkoni ara pasire riu ni ndoka kiroko nigetha ati ngioke tushugurike tuoneka ni akuigwa moshari nginya tha ici ndare arehutio gitanda-ini riu turadigwo ni ati akurathi na mbere utoka tumushugurikira agoikurukia kuria kianda moshari na matira mutwara nona na tugiretio nginya kuingira ku thiini thiko murora nginya gutindu mara matirenda gutindu uteithia mena gwo uriko kana uriko mwena wa Naikuru thibitari ikirite gutari undu urathie na mbere Aruaru matoi uria magwika amwe aria marakomete kuoni moimete na marasharia utungata kungi najua hata wengine hawa wana shida lakini tuhurumie mwananchi ile hana turumie wale iko kwa wote mwena wa Kirinyaga titurathie twendake uraga cia kugura ndaa ciringi 5 no private yogothi marigitari ni moriti Aruaru methe uteithio kundu kungi makiuga ati ungumania bururi-ini niguo tumite makoro mate kuongererwo mishara yao ta uria mendekithitie madaktari walituambia tukiwe vile tutajisaidia lakini ukiangalia madaktari wale wakituambia hivyo si kazi imewashinda ni mambo ya county government kwa sababu kama ni malipo hawalipi vizuri Dawa thibitari ya Narok marigitari makina nyimbo cia kuonania urumwe wao no waingira thibitari thiini Aruaru no guthinika gukite gwetha urigitani guku na ni ndaga no tungiuria thirikari irihe arigitani nigetha mahote gututhondeka sisi tumesema haturudi kasi mpaka tupate haki yetu marigitari ya mathiete na mbere na mugomo wao ona thengia wao kurio ni minister wa ugima wa mwiri maranirie na niguo masharie kihonia ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Wajiko.